club long tabilo lapen silong long dan nilitum patulu lapen ala bangso nilitum north east along intellectual atau mana ke hangam lapen statehood movement the social movement kiapon veteran itu bibi lingdoson barista pakemason profesor swelason apanta nilitum hang lo palakso nasi ala bangso objektif bangke nilitum objektif bangke government lapen rarapan lapen nilitum lidaram mota kithan pachini seroi ye sik sido power ke dor delo lapen autonomous state bang sinangku dua seminars ki anda arni sihat ada difu press club lo district press club atau atunta eboritam lo rasa program organize ada ka taniye bangke sik sido power bang ke dor delo la state nangku la se conclusion ke bang seta no la ASDC atum bangke Kopi tong aneng kamat ane latuma bangke six itu anta cok autonomous state nangle lapen autonomous state panta six itu apawara bang kemu memu intamu labangso justification apa bang se latum alang tum det tak tok so ta European batai ke thom tapi lapen ini program stala latum bangke justification skipi lasi langsung bangke jokje lapen rarapan apa manghu akam sila tumiken lasi neli tu mana nang lo invite lo lasi SSIC pe neli tu tunde bangke labang salam lo ati amni siat tadak tok so ta dolo lapen majority amurit tum dak chitong lo lapen dak alam klang lo je sik sedelo long autonomy kiti ana chakko bangke lake dordi lasi non ke state nakku tapi ini letot setelah itu aku autonomous state kanta six itu apa waktu itu pulang so justification sih nasi labang so posisi itu tuntun dulu nih yang tuntun Erwin Teron tuh pada apa coursing Teron itu tuh cakap saja lain dengan dia tuh kok betul bangke six itu power bangke total state bangsi setelah organizer tuh bangke betul bangke kali six itu power bangsi autonomous state power kem lambil langsung align sila tuh make langsung intention kan langsung objektif kan sila langsung program bangke langsung kia ini itu tapi labangsa isu bangke already settled movement kapang cengke 1960 pensi jenis pusi kado beta ninjelo ada episode statehood movement ke 1960 pensi setelah bang suancur kali already 1954 pen khasi penjantia district council ASDC mamasi silong lo meeting phalo hala dak mamasi ciparai lo je six schedule apawa ke dordelo la sono ke separate state nam pupu ba lasi labangsu six schedule apawa dordelo kwa isu bang already settled long years ago labangso bang se non mangke latu aku ka revive je state nang nelo affect nang union territory dan six schedule ta chok six itu along power compete langsung justification sila army sihat counter strike tu tak dicurang kelan lo hadak kala tu point number 10 along adiman kelan lo governor apa cakong sekian tim episode sa benar along episode sa adiman point number 10 along nali tu puri lo tu teko governor kan cakong pinai along tindas governor asu pinai sta six itu along ke governor kijong damke governor juju kunta lake state government apa an governor pancakong pinai pulote state government pancakong pinangji to aphan lake rat kan kappa manghulo episode setu lase ini ale program tani lahan alawan ala tengah objektif apa ke mane to justify that six is more powerful than autonomous state Lasin itu nak kado alam Cina sini, belum benar. Oke, six itu power produk bukan kelak Johnson Bay juga lekan ini kali, Chandra Terang juga lekan ini kali, Elvin Teron juga lekan ini kali, Tuliram Rohang juga lekan ini kali mati. All tribal of the Northeast langsung lama baik kan ini tu. Lasi
1952 Garwa tu nijo tu manta 1960 ke laso state hood movement ke tamti ke labang so photo mat one time of photo ni given in the six is not at all enough for him naga no mage teaching mana masih reject kan lo 1952 six road ka implement ho masih lakukan ke program itu laang si six road tang tang wala tulad ya aru na chara lo kopi ko se government six road implement mere langsung clarification lagi. Nah, cipi lagi episode itu. Sudah, atau intention lagi itu mesti tapi. Rakan pamang grupo lama ke kado ya tengke. Every Tom Dick and Harry ke six rule history cini ne, six rule background cini ne, six rule power pipis ke tumata cini ne. Amat penang atau amat dunde. Nasa intention kita nak kali. Election hari ini, jaya kata election hari ini, jaya kata yang si karya uri bangke cinghon berat, karya khe bangke cinghon berat, perdalam ni sakuri resign pangnon, itu tu SSIC tu macam SSIC tu ke penangan tu ke, pator kan tu, Ram Singh peron, Elvin peron, Dipen rompi, Babu rompi, sakuri cekan si. Even Dr. Sarsing kera, even lasa metar bangke jointor rompi non SSC long abade lale kape kalan. Sta ahuri sike latung sakuri cithan si autonomous state mufti Congress agent chakali, government agent mapima. Ate government tum alliance latung niye ko. Government tum pulo six rule power kheti lapen autonomous state bangke power ave. Ek check ni nota ASDC tum tala se kani giga. Tokso tala se organize. Meeting lo tala se kani dharna lo tala se kani abi se het dharna open ni pulo hunger strike lo bangke governor pasti kehan. The six lo ke nik tok tak mati. Governor tunjuk kapan kali. It is referring to the state government. Masih lahai kat do ya bangke. ASDC tu bangke pamang lo tak naisi. Kini apa bangke? Pilih program organize bangke Six Schedule Implementation Committee ku kan organize. Setelah taisia political platform ke mati. Samsung terong signature ya dah. Okay. Alam tu mal legal secretary lo. Six Schedule Implementation Committee dah itself amata taisia political platform. APSLC lata isia political party ke mati. Kosong si inuera munit le Six Schedule Implementation Committee lo dah do lapen APSLC lo dah. How can one person represent two different political platforms? This itself is also contradictory. Athe, no man can serve two masters. Inuera munit ke bahia hem puno kam claim munit. Inuera munit ke bahia arna makan indutikte. Non Samson kero na bangke. He is representing Six Schedule Implementation Committee. At the same time, he is also representing APSLC because he is legal secretary of the APSLC. So these are the things. Let's see, full of contradiction, full of confusion. No, nothing can be claimed.